Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi fahar mi badda qalli mi haru mi bay faratakum ahorina kura suwal ka jawab de mi social media ga dawruwa mandiya rasmi liyomegga agulagatum waragina faratakum mi hadini suwal koramang ei kuriduhu MDP maalek muzahira bebima etana pe paspe jehi fulhum jehima muzahira ke baaveringi tere mihako mi badive ena hospital ICU ge admit kurin jehunu den ena heart attack jehuni kama mi bani den miyabe degen ami swakurami humi ahani mi pepas spray ki heart attack jehuma medwari wadane chinge ei ek zato ka mi heart attack jehuma medwari vedana chekama bay mi humbodaru ka miedu ahar mendangi gene dirasa takun adi bihar ekore fa malumat takun mi pepas spray ki hama sida wesinge to sida kote ges heart attack ke huma medu vedana durakkatir sababek kama den e pepas spray mi jahani inge to mi crowd control kura fuluhun mi benu kurani namas duniya ke background tabga mi self defense lideng hure mi country takun kannames libe namas adabagam takami wani mana korefa nuwata license naga nge benu koreba amilla fardun naves then mi pepas spray jehima mi wani kin to visnalanga be jade emele singe bege bawata ki dolum fengawma didanegoma newa hasuma kessuma kosheroma mikakante dekkan namas mi pepas spray jehima mi dimawa newa luma mi dimawa nuwata dolum fengawma pada kante to peturun nuhanu rakkate kante te harumenge hitam medivare vedane wakin hasakon hituge masaltan hunna mihu fuppa mege baitan hunna mihu mimi hunna mi masalta boduwarve heart attack jehuma medivare vedane mi pepas spray jehuma mi wali keto ege salamevan ahar me masek kurani nuwata ekama korimatilanga ahar masek kurani iges bambi bani fight or flight reaction ege sabon hashgadange yanna ingata ufula buraga sababun hashgaluga mi stress me yanani stress ke sababun mi hormone adrenaline adi cortisol for the stress hormone tang hashgaluga terega intiyang iturwe mege sababun level tang himmave hituge hingon avasya masta kurakon stress we mikaka deke dimawane then mege turun mikata dimawima ahar menga hashgando nilahe ko ingata discomfort wegendane badala mahinga mi pepas spray hunni kon chemical etto mi mastata korimati koruma mega mi ekulebige mani kon chemical etto badala ru aharmanan enge ebenge enge to pepas spray ei miruhuge bavetta ko mi naga chemical capsaicin mi ekulege mani enge to mi mega active chemical agent aki then mi pepas spray mi jaha pepas spray ta hure halkawatarega related capsaicinoids inga to then mi benu koreveni mi spray ta kuga namas mi ufadda farata kun hure ega liefaka konkahala capsaicinoids setto ega huri inga to namas ega hunani strength liefa misalakan america ke federal sarkaram me hunani fulhum beno kormataka 1% of haragen 3% me capsaicin ekuleve pepas spray then amilla fardum ke beno mange bohore 0.18% to 3% me capsaicin ekuleve pepas spray capsaicin ni chemical ge bar min deneganna scale ngwe a Scoville scale then me chemical kiha vargatto me deneganna Scoville heat units SHUs Scoville heat units then mege barming ahar men badala mahiga andaza kolla mahiga misala kan ahar men amuko mi gengule rihamirus nuwata rajyaganama capsicum bell pepper ega mi hunnani ingata 0 SHU Scoville units Scoville heat units then bala mahiga mi gitomis waruga mi jalapino miruhuga mihunani kiha bar me tomiga balalaruga dehas
ಫಸ್ಸತೇಕಯ ಫಸ್ಸಾಹ ದೆಮೆದುಗೆ SHU units mige bohore Scoville heat units bohore dembalama higa mi fuluhum migengule riot control kurma migengule pepper spray ga mihunani kiha warugada minegge bahar minegge mi capsaicin etto baladaruge ege bohore 5.3 million SHU ingeto mingade ehme mihiri mige ingeto warugada kan asudu me riot control kurma migengule pepper spray ga mi capsaicin mi chemical ge strength ki 5.3 million SHU ingeto units ehme me wara barugada me strength ka me ga terega mi hunnani mi pepper spray ga then me asuga jahan hewa varichettoy me kotake jahan hewa varichennu ingato balamahinga me chemical weapon convention ga e convention ge article number 1.5 ga me onani manakofa pepper spray manakofa article ga me onani it prohibits the use of all forms of riot control agents ingato whether it is lethal or less lethal ehme me chemical weapon convention ki duniya ga chemical hatiyaro manakura banala guamikararu ege 1.5 te article lo me onnani mikam mi benu ko manakofa ingato pepper spray benu ko manakofa hanguram takkes ehme maden amure itunga mi jang heovedane toy. The Chemical Weapons Convention is a powerful agreement for ridding the world of chemical weapons. But what is in the convention, and how does it do this? The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction is known most often by its shorter name, the Chemical Weapons Convention. It is an international treaty that aims to eliminate an entire category of weapons of mass destruction, namely chemical weapons. 193 countries are states parties to the convention, and they work together to implement its 4 key provisions. Then mege dimawa masata ei neva lumma dakiuma lokeruma mikha kanjete kemmi dimawani misale ka loluga masala honna miha glaucoma loluga pressure honna miha ka e masala bodu vedane lo kanuvas vedane adi den me fuppa ka masatan honna mi hunna e neva hilluma mi fada masatan honna mi kolliya ka hama fuppa me teren dulawe me ingato me neva hama egotaka nulevi me leya benuba oxygen nulebi hypoxic state ka gosdane ahar me galen oxygen nulebi jam ahar me secundian oxygen nulebi nulebi je jam mekani cerebral hypoxia je fasmet wara ahar me sikundi marugen dane ega sababun me dimawan kandada ki coma me ahar me fitu je me bekahal kandada ke medivariyo dane nuat brain death gosdane me ka severe case scenario ngeto bikyal deni then ebbek me burni mi ngeto mi zato kami heart attack jehma me dori vachene no mi har dirasa tak ne bahari mi ham sida ngeto mi capsaicin ki coronary artery spasm hota coronary artery mi hemakolluma ehi vachekama ahar me kashikana mi chemical vanima mi wagota ki hituge deholtan himavege nali kulliyaka ngeto then mikahal dirasata eboh duniya ge kankoltogga kureifa mi dirasata ko ngabenge aharamanda bike gam taka mi pepper spray jahage mihun gengos ebihun fuluhum ge belimu dasha gengos tibbas marwe fagatibi hama heart attack jehege then mikoton bike pahar bike dirasata ge bohri sabbihakam mihun marwe wahakawes mi pepper spray jahage gengos ega fahum emihun bandugo tibba kulliyakan heart jehege sabbih kaburen gina mihun marfa abatibi then mege dirasyaga mewagotaki umurunge kavisa haruge zuwane ena eki kurige hituga masala hunna mihenno ena ge kurige ECGs adi echocardiogram samba barabara normal then kulliyakan mi ena midimavi ventricular fibrillation masale
ventricular fibrillation ki hituge three chambers ta ege me beta miyanna ingeto me irregular contraction kulliyaka miyannani me ventricular fibrillation ki severe form ingeto misalaka heart attack jega marwa me hunge 10% me marwade ventricular fibrillation ka sababu then me kahala masya dimawe me era salamum ga hospital beru ganama farwade gan salamum ga 17% me honani adi hospital ga era ga goske farwade kamawana era salamum ga 7% me honani me fada heart attack ena denjehani CPR adi defibrillation ena denjehne ehbe ma via sava kan hospital ga goske farwade denjehne de misaka me ventricular fibrillation me hituga muscular dimawa lower chambers dimawa me irregular contraction takmenani ingato ego me gotta me contract wan fattani pump wan fattani ehme ma hashigana leroli bide hashigana leroli boni makke tamiyoni edan heart attack jeni den bibuni zuwana ingato ena gandiye yiruka enage me hituga me masalan weto belman ECG hadi ruka mioti ST elevation ECG ke wave ngato ST elevation baseline over mastikosia major heart attacking hoti asa then ventricular fibrillation asa ekka me gani ECG nagare naga QRS complex eveta wakiye ingato mi wave rangala nege faden eko mi gotta mi wave tan hunnani ehme ma harmana benga mi ECG kun ena mi ventricular fibrillation jehipato mi oti rota mi dani heart attack jehentono te jehipato ehme ma mi buni inga to mi buna zuwana yang ena ge mi hituge arteries coronary arteries ge test den fahambe kori ei coronary arteriography en hedi ruga ege bes masalene ehme ma dirasa mi कोई फरक तो कौन में निम्मनी ऐना में हार्ट अटैक जो है मेदुवारी भी में कैप्साइसिन का सबब कैप्साइसिन के कोरोनरी स्पैस्म के से चकवानी में एक सबब में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है याफो हार्ट अटैक में नहीं चाहिए इनका तो में हम बारह विस्टन जो है कमें आप लोग को आहार में का दुआसे में हूँ हाशिकान फिट कौन होने में हूँ मुजाहिरा तक दारू का मिका मां पे तो विस्टन का बच्चे mi aharmen nange benge kuriga singator maadeka kuron muzaharato gai nashiduge sarkar wattalu mafaho malterege kuron muzaharato ga mi fulhom pepas prejehima kamanus behemi hungeto bike gege ge dormati ke tibimi hun ebore ka asar kokgen emihan komisaka kuniyaifa then miyadu aharmen gawo genge to fulhom mi benu ko pepas spray ki konka hala kiha strength ge check kamesnege namas engage ki mi diveh rajya pada scenario ek genge to mi bayko mi hadi muzahira kuriyas fulhom nokome jahan je chenune mi hama deve bod aniya inge to hama aniya mi warab nurakate aniya inge to maliki kodokor city then mi marifat anek genge to bayko mi nokome muzahira kurima fulhom nokome mi पेपर स्प्रे बेनु कुराकं हमें कुछ के सूझे दुनिया के बाइक हम तक राइट कंट्रोल कुरमा मी पेपर स्प्रे फादो अच्छे मी बेनु कुरारी नमस दुनिया के काम तक मी वक्त तफात इंगे तो माहौल में काम तक जैसा का गावट्री मी बांग्लादेश इंडिया मितन तरुगस एमी हम मुजाहिरा कुरानी स्कूल दारी वारी मस नुआतो कॉलेज दारी वारी मस दे आमो बस मुजाहिरा कुरानी Dhaka city for the body city to the body the full Magutaka, Etantan and Emu Jamawani, or the Jamawani case Husataka, Dagaburitaka, Valia, Ingato Badia, Furoya, Martela, Emika John of John Hatiar Kai Chisaga Mianani, asking me Kura Muzahirata. Aharmen Bikal Muzahirata, Lolun Dekfa, Adi before the Muzahirata, Bairi Vamas Fursati Pahuri, India Aharmen Kievan, Unduasvarga, India. मशहूर बड़े यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हर किया वंगे तो कोई दोस्त और बस एतरो का दिमागी मस्कत के गा यूनिवर्सिटी का वर्ग दे मुजाहिरा कोरी दारीवारो नुको में हाईवे नुको में मगुतब बंद कोल्ला वालिया इंगे तो मी मार्तेला खंडिया बढ़िया
mipadu oggala briksa mipada e timidi hipaga nukume muzahara kuri emihun bastan huttu walafa bastako mihun balafa trakta huttu walafa trakta mihun bala rokolla gowwala hada fada halatugga me igato crowd disperse kollan me fada me pepper spray fada parwada chemical ta me benu kurani den maale fada tanegga igato me maalega me muzahara kuran daniwes umurun doswe mehun dibehi rajye gohriya zuwaru metibi ebbe ku kiyawani den tibi be ku metibi sifana fuduhun terega vima gerafara siyasi muzahara ka gwalima medani ingato umurun doswe mehun tirisahara wala mati mehun zuwanu wara madwana vima mimehunaki ingato santan halakon hulujaha marteola furaya koradiya badiya ichifanda beno vima fuduhun konkamaka birunto me raitunga me pepper spray jaha adi enombe singato me ekifaruga hatiyar takun me raituna hamaladi aniya korani hamauti emme kame ingato miedu dima abadus midi wagodaki komme sarukaren odas rajyega everikan kura sarukarega raisa kuno sarukarega tibe isverinaki bodedi corruption na fasadiya wakkan koggen raitu machan aniyavere raitunge amanataka hagutan emihun kiben lutu wala aniyavere veri mima ingato sateke duisten hamiyako kammachaka jamaves mimutwe sihi ingato den ehemima raitun egodeka tanege tibegen adufula eme raitun hinhamul je kamedu muzaharas koggennuwe wagudu kajiba den go farhani puluhun lokume फुलुहुंगे कानूनी वाजिब अदा करे दे रहे फुलुहुंगे कानूनी वाजिब अदा करे दे रहे क्या फतरा सी वक्त का अर्गोदे कुरान गोम फरहानी देन शिविरतंग हिपेंगस मुगुरतंग हिपेंगस रैतुम फातुम हिवानी दूवा कन्नेरु मिलिका कुत्ता अंगडे जंगय्यनु कुमे शिकार कुरं गुडे मिमिहु फुलुहुंना वीमा मिमिहु अदि कानून वुरे मसिवेगे नुवाने इंगेतो इंसानियत सोलिगे नुवाने इंसानियत वुरे मसिवेरि कानूने नोन्नाने मिगोमुगा राइसकम होरिबि हमि बुरani timam mikurani allo hattaka verikan islam dinuga asas taka ingeto eggotan verikan ko islam dinu nasu dinu mashe mikurani verikan munaruga mine kontara ko to islam din daskuri islam dinu goto corruption hinga heddevi ha dogu hada raitun gobo hadda makara hilen hadda eddu bunachen eddu horu orwala corruption hinga wakkan ko enaga zimma ನಿಮಗುತ್ತು ರೈತಂಗ ನೂಬಲಿ ಮಿದನಿ ಎಕೋ ಮಿಬುನಿ ಅರಿಯಸ್ ಮನಹಲಾಗ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ನಸುದೇಶ ಮಿದನಿ ಬೆರಿಕಂ ಕೊರಮ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕೊರಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ನಸುದೆ ಮಿಹಕು ಇಗತೋ ರಾಜ್ಯ ಪದ ಸತ್ತೆನ್ ಸತ್ತ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಬಯ ಕೂಡೆ ಕೋಮೆಗ್ಗ ಪೆಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅದಿ ಎಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಹತಿಯಾರ್ ಪದ ಇಗತೋ ಮಿ ವರುಗದ ಅಡು ಫನುವಾದಾಗೆ ರೈತನ ಎ ಹಮಲದೆ ಹತಿಯಾರ್ ಬೆನು ಕುರಾಂತೋ ನುಕುರಾನೆ ಮೀವೆಸ ಕಣೆಲ್ಕಂ ಇಗತೋ मी मनाइच्छन मी बेनुकुರು एकोस्टिक हथियारकी इगतो मी अडुपनुवाद हथियारकी ए अडुगे इगतो साउंड बीमे वकी दिमायलक फनुवादगे रैतुनन अनियदे हथियारकी सीधा अमेरिका मीहु यहूदी बेनुकुराइच्छे अमेरिका मीहु देहा सतरगे इरागंग अरागत मटके बेनुवस कुरी इगतो එහෙමම මුස්ලිමුන්නා දෙක්කොළ මේ ඇමරිකාගේ ජයිනිස්ට් සිපාන්නා ඉස්රායල්ගේ යහූදී ජයිනිස්ට් සිපාන් අනියා කුර්ම බේනුකුරා වත්තරුක හතියාර ආහාරම රාජ්‍යග සත්යෙන් සත්ත මුස්ලිමු ගෞමෙග්ග කුස්කතා නුකුන්න බයකන් ඉගත එදිහුන ගානවසයෙන් දීපාවා හගුග බේනුකො සරුකාරාමෙදු හින්හමජේ අඩුපුල නුකුන්න බයක මේ හමලා දෙනි කොම්මේ සරුකාරේ වකි සරුකාරෙන්නු නමස් මියදු මිපහරු ඉගතෝ මේ ડોක්ටර් මුයිසුගේ සරුකාරු මා බොරන් අනියාවෙ වෙච්ච මා නුරක්කාතේ හතියාරේ ගෙස් මියදු ඉගතෝ මුසාහරාග බාවෙන හමල් දිනි ඒක සබබුන් එමිහුග කම්පෙක් බව්වේ නොවත එතරගේ ඉන්න ඒ කම්පෙක් අඩුහුග නාර්තන් හිමනේ කොක්ලියා මුලින් හලාක්වේ මුලි උඹරන් එනාක බීරු මිහකවමුගේ ෆුර්සත බොයි ඉගතෝ එහෙමෙම මිවරු අද මිකමා බෙහෙ මේක නුරක්කාතේරි kan hori memberu scientific dirasatakumadi kahavaru korevi ittifaq nuwebe iruga duniyage gina physician ingeto mikama dekolu mechi benu kuru adi insani haggutaka be jamiyatakum mechi benu kurma dekolu hada vima miwaruge echen aharmenge gawmega mi benu kurani fuluhun nokome hustata tibi bayge ingeto baykan aniya kurmataka
You might have seen this. The Serbian government has been accused of using a military-grade sound weapon on peaceful protesters, but what do we actually know about it? Originally developed by the US Navy to warn off enemies at sea, long-range acoustic devices, or LRADs, are essentially sonic cannons. They produce sound pressure levels exceeding 150 decibels. That's 10 decibels louder than a jet engine at takeoff. And unlike normal speaker systems that send noise out in all directions and get quieter the further away you are, the LRAD uses an array of many smaller speakers to produce a wall of sound, focused into a tight beam that can travel for several kilometers without loss of intensity. The frequency that they produce is 2 to 4 kilohertz, that's mid to high frequency noise, which is where the human ear is most sensitive. When the beam hits the human body, the high intensity sound waves severely overstimulate the cochlea, part of the inner ear responsible for converting sound waves to electrical signals, which triggers the auditory nerve and causes pain, nausea, migraines, and ultimately triggers the body's fight or flight response. LRADs are illegal under Serbian law, and at the moment the government still denies their use. Out at very high levels, which can cause pain, nausea, dizziness, and even permanent hearing loss. In some cases, acoustic weapons can cause physical injuries, such as internal bleeding. The long-range acoustic device LRAD is the most well-known acoustic weapon, emits sound at up to 150 decibels, as loud as a rock concert or a jet engine taking off. Now, in some cases, infrasonic waves cause death. Acoustic weapons are still under development. The sound produced by a sonic weapon is so loud that it can cause severe pain and panic in your body, and can also permanently damage your hearing. An audio producer, Corey Choi, shared an incident when he first experienced sound as a weapon during the 2014 Black Lives Matter protests in New York. At first you just think, what's happening to me? Your body goes into complete pain and panic mode. It's the sound equivalent of looking into the sun. Then me aniya support kurabe kubani gega tibinama aniya nulibene bala kiweden to gega tibembi saruk islam bi shariatu gadi aharmenga ummatuga nabiyya muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam edekke wingeto welcome korumage nuwata leadership ge riveti namuna gonnani raitun hinhamul jehijjamu basbunambi abubakar faanu verika umma ekalek faanu ರೈತನ್ನ ಮುಹದಕ್ಕೊಫ ಬುನಿಕಮವಳಿ ತಿಮಣ್ಣೆಯ ಗೋಸ್ಕೊಂ ಕಮೆ ಕೊರವೆnya ಹದಾ ಕೊ ದೆಚ್ಚೆ ನುವತ ರೈತುನ್ ತಿಮಣ್ಣೆಯ ಮದಿ ಹಿಂಹಮನು ಜಿಹ್nya ಹದಾ ಕೊ ದೆಚ್ಚೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಗೊಂಡನಿ ಇಂಗತ ರೈತುನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಮೆದು ಹಿಂಹಮು ಜಿಹುನಿಮ ಎಮಿಹುನ್ ಎವ್ವೊಳುಮುಗೆ ಕಾನುಗೆ ದಹುನ್ ಎಮಿಹಲಿಪ ಹಗ್ಗ ಬೇನುಕೊ ಅಡೋಫ್ಲಾ ಹಮಹಿಮೆ ಮುಜಾಹಿರಾ ಕುರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಇಂಗತ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಹಮಹಿಮೆನ್ ರೀತಿ ಮುಜಾಹಿರಾತೆ ಕಫೋನಿ MDP ei aharme pahakuram je kame magotoka hingalun mege kurimes beevunu maale washames beevunu majide magumes beevunu names miyadingeto mi emme pahum beevunu evuma mi fuduhon gos aragen paada kare kuriyakun fuduhon aragane fakanne rayituna ngemihon rakkaateri kande ingeto bodati wakkan kofa sarkar takun aharamena fennani jagahegga hamirga saib babadi mes Sipana fuduhun ingeto bodidi lorita kan arwa e hedika kolu wesingeto walchata ken hennuwata minika kuttata ken nukume jaha damaganegen e sabahatta ful mezad dan dekan e loriyen hipan lagen hipan dan ahoren dekunin divehi rajyega MDP verikam gayam kore emme pratama nashiduge verikam watta lagen e deyahar urakama korewun ingeto emme muzaharato front line ga ahoren baveribi nashiduge verikam watta lagen lokume e baby bodu muzahirages emme doruga ingato me fuduhon as sipangas rayitun hamaladi bofalala etabbege lehorwadi duha sahorege toruga emme pahawaguta hamen huri ingato tanum bofalalevi lofalalevi aniyali bodu mihon pickup taka hospital forumasha adi ahanna devun first aid devmatta ka toruga e duho emadaluga emme pahak jehende kan huri miheki ahore den etano goti bodu saafam punye ingato vettifa divehide naga forala saafam puni meda jahali adi MDP ge activist anghana kori enas MDP didinaga fa e saafam puni meda jahali diye ehma ahoren waran rangalan ingato tajriba kore fani mi pepas pereya fuluge mugora mihuri hachies ahoren pepas pere ingato me hamalega kurmati lagen kiriya marunwi mulin blackout miha edu hitangeri den duha ko singeto me muzahara ka bavenu waname namas muzahara kuranje
දැන් රයිතුන් එබ්බක මෙබොනි ගේග තිබිනම මේ අනියා නුලිබේනේ මද රයිතුන් මගමච්චන කුද සුජේ පුදුහන් අදි සරකාරුන් අනියා කුරා කරේ රයිතුන කරේ ඉංගතෝ රයිතුන් දක්කා වාහතන් අඩු හම්බි ආහාරමගේ මුසාහරදක්කේ වයලන්ට් මුසාහරදක්කේ නෝයි ඉංගතෝ මාලේක තින් හතරු පස් ආහාරවන් දෙකන් MDP මිහුම් මුසාහර කුරි දැන් කොංකමකතෝ බිරුගන්න ගෙමුලනේ හැම එක නෙම්මේ කම රයිතුන් අඩු පුලා සරකාරු ගහුරි ඉංගතෝ වියාල් දක්කන් තන් හාම වේදාන්තිවේ ರೈತುಂ ವ್ಯವಹ ಗೋವಾಡಿ ವಿಧಾಂತಿವೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ವೆರಿನ್ನ ಪಿಎನ್ಸಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಯಿಜ್ಮಿ ರೈಸಕಂ ಹೋಯ್ ಪಿಎನ್ಸಿ ಸರ್ಕಾರ ವೆರಿನ್ ಏನೆ ಐನಗೆ ಮಿ ಹುಸ್ಕೊಂಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಟೀಮ್ ಉಂಗತ ಬಿರುಗಣ್ಣನಿ ವಕ್ಕಂ ಕೊಫೆವರು ಬಿರುಗಣ್ಣನಿ එහෙම වෙක රයිතුන් අනියා කුරණි එහෙනුනි හනෙන් අනියා කුරණි සබබේ රයිතුන් දක්කවා කඩුවන් ජෙහෙනි එකන්දත රංගල් කුරණ ජෙහෙනි රයිතුන් මගුදක නුකුන්නාක නුජෙ ඉගතෝ මේ අයිස් මුයිසෝ ඒ විදාල්වා පදෙන් එන අල්ලාහට ක වෙරිකන්කෝ ඉස්ලාම් දෙක අසාසකයි ගොත වෙරිකන්කෝ අදි ඉස්ලාම් දෙක නසුදින්ම මිගවමක වෙරිකන් කුරානම එවස් රයිතක කියන්නේ මගුදක නුක මුසාහරකොන් හලල්ලවා මුයිසෝ ගෝන් දිමයි ගෝන් හයිච්චකවා හදාන හෙන්නේ නුකුරාන කම දිවෙහින්නක එහා ඩිස්ප්ලින් හඩි අහලාගේ Fember darubai no ekiye ngeto aharumege verin islam dinaka wahadakkaruga Dr. Muiz Allah wattaka verikan kura wahadakkaruga kiyet guruwan yoti aharume kankura bekoy aharume hidayat gotuka nure gotuka babala bafa guruwanuge etan aate gallo wahi kura wafa wani adil insaf gaim kuruma veriyeke kibag honne me mativer sivataka ki teduverikan අමානත් එරිකන් අද අදුල් වෙරිකන් මේ තින්සිබ හුරුම්ග සබබුන් මදීනාක උපද්දෙවි ෆොතම ඉස්ලාමී දවලතුගේ වෙරියක වෙසහර්මන් රසූලා ඒ මදීනාගේ අහලු වරින් හියාරු කුරි ඒ මදීනාගේ ජමානු ගොල්නු ඉගතෝ කබීලාතක ඒ යහූදීන්ගේ කබීලාතක අද අරබීන්ගේ කබීලාතක අද මුස්ලිකුන්නා අලන් ඉස්ලාමී නුවත දීග අල්ලාහ්ගේ එක්කම දෙකන් කබූල් කුරි මුස්ලිමුන්නා mi emme ingeto kite rasulullah danna bagen ekaleka faanu ebihoke veriyakan hiyar kuri ekalefa tediwari kama amanatele kama adluwari kama sababu names miedu aharamana freni muizuka kiban konkametto aniya verikan makara hile dogu hedun muli e sarkaruge sifeka vejje ingeto e sarkaruge mi brand ka dogu hedun vejje makara hilen hedun vejje vima aharamana benge kitu guruwanu goes Allah wahi korwa wakan etaken aatuga wahi korwa wakan mujtamaiga adul insaf nenna metenika aman kame nonnane raitun meduga adul insaf bas kandata korinche corruption wakkandu ko raitunga haggutan ingeto amanatan ege verinan ada koddenche ei veriyege wajiba kiwes adi kesi guruwanuga Allah wahi korwa fani verinan amal kuraba ifadeng amanetenge gahol verinan ada kurma ngeto hagguta raita dinuma ifade verinan kiyumamuma den aharmenga haggutan aharmen nudi aharmen duha kavre duhe nikametiko dawlatu gati siyasi wagun muli gamuga hazana luutwala gamuganna menha kumpunje raitunga kumpuni take dawala bangurutu kolla raitun age asadi manu hisabe ma magwech nukunnane magwacce nukunnane den magwacce nukutima e corrupt wagunnan ajja mihun ekurani warannu ba kame corrupt wagunnan ajja mihun mi bodati wakkanto ko baaveri wani mi bodati ingeto mi fasadaka baaveri wani mi konkar munkarat එක to mi mehu mi baaveri wani vima mi pada kansada kurima mujtamauge ewonna balance gelene amannamankan gelene amannamankan gellunima mujtama gemmenasege gellumane den bunana kamenne geegunu tibe raitu nukunnani eke verin emihuge kanuni wajib ada kurumbi er nukuna raitune wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh